Yeroy try. Yeroy try. Yakintin yeroy try. Yakintin hallelujah. Yakinbau yakajinkmen. Yabachlei yakibatapura hadidikin yom ubanget. Buang David kong sim donga. Kugat puyut try. Bat bawa kabahana ya ketemu puyut. Kong sim donga. Kugat puyut try. Come menchwa at sanctuary don't wait in why kaba malasna pada sang bit kong singkuna berpuluh try dan why kata syakap to men dona to kerku ya utrai ko men dona Togerku ya pran Bat barok kabahana Ya gertem baku jeng'u Ko mensim jeng'an Togerku ya pran Hallelujah Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Amen. Amen. How can you say? As a tool done after the bentang. The way bang singamu you play, but the way bang bentang ya kena gigi ya tabat second go try ila deb bansna. Dalam guru kabriu jomi yang bernisali, simpor bang ong leka bala konti. Katakan tahu sistem bang long bansong. Kalau dehi manle katakan badai. Nagamta kasi baru try. Yang kubelay pi kipailang dong try baro kipaton haga berenda kipaton hagi ni saudang na nagagin bapiliwan bang penpau ya gajikit pakai disingaw kuman baca nagagin haga ni gasni kabakraw batkasni kabakodo sibole nilaban ong haga bagong na nagapori niyo tanggalin kesifir abang tentang lapan saudara. Te nakwa berkeren tidak ya dari sengawo suan. Aden kata berkeren ya dari tentang dari. Kadis sengawo kalong kabenta dari idea benda. Sakri yang try pastor marwan lapule. Bang sengawo kalong kenon dari. Ujisu manbau pengkia ya disebut hadin tangway balik show Ujisu manbau ya disnawo ke Ujisu kini shano dikindai kani ka pagi kampon ki priu ki baklat ang snawo bandi kima lada sipawot Ujisu lale kamba tangway balik pengpau snawo kani ka pagi badan sipon ki beliau ki baklat ban sengawo ya ki tinggal ku jong bele mereka negin kena pau kemat jong kepalang kemat bilang baro ki sengawo yo sengawo ya para kado bidak kasau senam ke kentin kasau senam gani ke kentin ke bakor ha kemudian unai kat sau simo unai upnai kapsau skill upnai batinsan bapenpau ya ka burong jong kata ka burong jong kata ka boleh labu iparajo bi kapsau snem kali kata ka badon kam ba insim ya ka jingkot jimbot halani bangrai baru adu layu ni kon dong yeng kita tan supas kita
Brain ka kui. Bo ka download ng people ka download u Daniel. Siyempre misa ka benefit. Man bakila siyang school license ka school ka bakin bit pa niya at marufin. Bak kidon ya ka thong bakin ikot kimot ka. No ka no yating bang scheme ka balang presya ay gamon dong play. Dom day bangka. Pero kikon dong ka nagaying. Kipara dyan yung tongte. Bo ka download ng pi. Kano kapag pera gamon dong play. What do ka? What do map? What do taba? Ay baga download ng pikang scam. Kemudian yang syarat nusa abdan ko. The one kiting tentu on the end. Tangga dari mga kuwaban. Kentuin yung pi. Nginduay na ang tajong pi. Yakata. Bapilong sisagi. Nongjok. Hagat iya yung ti. Dong katigil jok. Kalong kapang gadong play. Bang sengamu yaw. Sengamu may pa. Sengamu ikimen parang. Sengamu iya kilok hidor. Iba don kajing shanlen. Hakijing don kampung. Kalong priman briu. Lajan baro nadu kihan hanong sorni hanong hendong. Don sibun kiparlok kibayasan. Kata gani gangkong. Hagi melang salang wo briu labu minun kaman yasan. Badon galap. But nim jude badong habadon kiparlok kibakwa ban yasan den. Kung bahabangi tung nong ting tung don kam kidingsan. Habang isnayin don kam kidingsan. Kung ta roh hati Arab lain way kadang kam dengan syam perlok ngisnya mo igata baro ay mo ioblay na ganta jong kata dia na ganta gajing duwais nga mo ngim sa duwa lang sibit hagat yung kapor ngim penrap lang baraar benta kena makan ng simpor kena makan ng sim yung kapor hagat na kapor manta ngim poy hagat benta jong na Nin pulih dekat tin jong play, naga kitab Deuteronomy. Kalau nak kaba arpo, kadekot kebesaran. Haga ni kadekot, nin semutu, ke kejidotkan habang nasional ini. Ke kitab Deuteronomy, arpo kalau nak kadekot kebesaran kebesaran. Deki ramba kin kren hau tau padba daga boong uno ubalatay ya kayong tuman bago bombat pengkentang ya ka to lepay sa laying no bago yap hagtma bago waypat un pengkentang ya isno to ilo pinagkot kapaw blel ay hukum lang ba Moses Ban ini kong Israel hapa kilasnai kidang kandang pengkentang hangning ismotu kajing pengkentang yin kalong kapadon kang hat Israel kani kajat pengreu kasi jongiru dan sipun kiai bang Israel kajat pengreu Israel tapi pen ado ki mau menah ado ki mau sri ki bapun jat Israel bayi kong Israel Nadadon gano Jeng penggentang niyo Kanito way kabani Bot ya tikuris Kiro teman jongiru Macwa Kibang palong kristando Si Tien galalip sanaying Kidonghi kalpong lanyan Mungki pamlek burong Dan ayo lulay para Peniyan nyo Kamta mani kibanget Kaya kabaw Moses Lahikay Yaki kun Israel Perkat Kadang kau yang pun, ya kabar kini kiramba Israel kita bangga jalan tema. Haga tema kabar kini lagi. Ubay ni kiramba ulah yang krui hakmat kita kiban lek saga tema pun sifai tema. Uyang pedang duki batun ong, uno na pedang duki kini kiramba. Kiban lek saga tema. Dan mana-mana ada pedang jompi kibampat penggentang jaga yin ke papilasna. Nyelaban tiba pedang kita ke kubur jelaban don armon lainut nong. Oh sisanya ladep senang ini kapan ngampat jo kan penggentang te kada cuma kala debang jelek ila kumno. Ka hukum Moses kalong. Om yaki bakin let pai no. Nama ladakim let pai yo akiyak ka katma.
ke wai pa ubriu ul sepentang ya kan hangdeng snow tu ka jingdong kam jong ka jingpun kentang ya ka ying kalong ka kraw bila budak ya ka kamram do pikum ka ying mentagasi balik kentang ya kena ka ying do kapenta ka paar ka jingpun kentang ya ka ying kalong ka dak ka jingpun sekem ya ka julong try kancing perkentang ya kajing kalau gadak apa sekam ya kajulong try ka kitab Ezekiel lanong pasal-pasal berkat aku pindai om ini bak kata baro ya ka bala perkentang ha Israel kan long kajong kano ka papi perkentang kata ka papi perkentang kalong kajong hakan ka jami perkentang ya kan kajing kalong ka jauhi utrai ka ku ya ga lagi jin ka marhabat penkentang ka haga ni si kalong ka jauhi ka penkentang ya ga yin kalong ka banta jong ka jins na wo yo be ilios yo ya ga kran nai tong tai ya ga din pau ke baro balala ng tulong ya ga yin ko kalong ng tagun ni gajing penkentang yang ingin kalong kebenta berjisnan dan kitab Isra Andrew belanagan kat kepak Andrew kanyau om ini kila rake yang ingin penkentang ya gani gajing bat kabasnyawo bat kila pelong gajing semen dah kaba ki penlihat ya kisit pa teliki masih arspa ki langrat saus pa ki kon langrat kene kalau kadak bagi kon Israel haba ki penkentang ya kanogono kaying laga yung song yung sa alam ni ya kaying penkentang try pili pelong gilak nan gili kawai dia ngamla abang pipi kong tei kan lebih segar kan kena tak lalu kelihatan ke weh kelaku kata sispa apa bila tam laki kiu cengja baru kiu churu kamu mesti bila laki ini sini lagi iya kemelang baki keno mo kiai wa kasasi bila ka bernila biru kadega bentar do geli singamu kompi ya kene geli bakeri yo on bintang ada kesini halor kadega di bintang kompi ya kene geli halor kadega di singamu ya geli halor di singamu ini para kompi sagoy ka dekat na ko bantu utrai utip na kita kompi sipa la ndai san dekat san ke bawah melaker yang sakin baca kelas melabu yang lagi di halo dengan yero utran melaker yang sakin baca kelas melabu yang lagi di halo dengan dan dong gay tempat kam crow yang kata lada utran labu yang di tu halo jompi gongpe halo jompi kikun halo jompi kikmikipa halo jompi gaying halor dungi baro lada umbre la boy ke ketiku halor dungi ayu gandong insekti ikan mari ke Israel hakmat ke beriau besau citeng na kikion yang ilai pano ceri jeb hari jeb terhai ke bangkati hari jeb ke cekat berdoa Mren mentahan eri klau balai Moses balai alam ini hane keting bangun dan cekak dan rokan biang lada dia mengiyak berhanun tiap ini kata ketika mengkot ketika pakat kintit play natin dan kemanudon hakum na negapor hakalong berman baro ni selain kata dan yo iya sa kamarte yo iya ni pay na din ot tin play uparo laga na din ukwa berpenpai din Henry hakun kita kapor, kakti uplay kalakner, kakhaban kakti uplay kakner, kan beliau besar kenolong kesulok pak bagi kuri Israel tinjak sisinya. Mabiru kontai, waktu selain lah senotu ikati jong play, tapi nado mabikang kene memplay balakер pina sedih bercakap. Tangga kata kini ker jong play pina sedih bercakap.
long kini ke baro wat ko slai ya kala shai kam tip na kam ta jong ka kabamanta shania but IT how try sok kita ba shania how try long mo din bala to maro ki wa om say so halaki agwa na kinong tulog no pakai kabab kan man roi try kata ni ka kubor na ka jong guys shania how try bo mau dari na sadin mangi baro kung jabangas nilong kung niya gumangilang lomanta is no tubo play keri dadin ba yan ang kusmaya ay kapatay kang ya laga jong kabantag ka mangi kung kikon jong play yung ya laga jong kabantag long na nagarku yung try blend karku yan ikintin iban yung pulay hagan ka por manta artaligi ting tuway hagan ka por yung tuway nangkong yung tuway ka jinsin na mo yan gini para ibalapas pa at ibadap kasal senen tenga kod ya piba pimpian handis mo mahaban rin yung parahani ini apan berway lang ya pingkong ka balang bau terang ke ku ya ka puye puncik terang ke ku ya pi haki ay kaya palo wanya ini kemat ni tuway na kita jom ka jing tuway lang jom ka balang dalong ka por na kita jom pi belen ku haka dono jom pi ya ka jing belen basisha wat kuslai kano wan dewa wat ông ni su riang mong mana pa ông ta wan ye bei ne kong di dengan tan tu di le pa ni wan ta so, probably baro di dalam dengan por. Tong le dua Jepang na kita gini para yung tong chay pada kasaf na ni. Ni dak kasaf na pakili ko. Kami buat yang baru yang terbaru. Haleluya, praise God. Kami kita kan ini kita kok berdoa dengan begini dalam suka
Itu kita nak berpindah. Why kita contoh ini? Kita nak selau. Why nak berpindah? Min why dang baro. Tapi kami ini. Apa ini panen para. Hallelujah. Sometimes I
pindah ke makam. Semua bisa dilakukan semua sebelum berdoa. Kita ini kamar pindah yang berbeda buruk. Yang dikenal kami ini kami pindah. Punya voice ataupun why not sekali kami niyo ini kejengwa ko Nero Spangwell keren sepang pula sedang mulai dibangai boleh lah pendet nanti bangidang ya community boleh nangai pendet sedang dibangai kijamu keberadaan kam sebun ini boleh lah ada jengin nanti angkang ya ini buruk untuk keberadaan don keberadaan kita misalnya ini dong play batu banyak batu skermil deh banyak itu lagi dong play boleh ini yang penerwai ini gimana ini penerwai keren populer berkon ini yang kemudian kita ini boleh sesuatu di buku ini dan sini ketua kebangsaan di sini dua yang benar sepanjang semua dan kesimpulan terus ini ketin berterasa dan nama dikirut mentah balada bintang sungai Jisu on tinjeng kat kepis dan berdoa kat kepis dan berdoa kat kepis dan berdoa balada bintang sungai Jisu on tinjeng kat kepis yang harus tinggal berwai berang hak nagara Hindu sepak Kajinku lalu trai hagatin bala posai Ena marjong kirim kutu play mentang Bala dapi tang syuge Jisu ang pimpiang be Kakak bapis yang haba hiduan Kakak baptis yang haba
Giêsu ông bình biang về các baptis yang haba riduan leuran sensor minta dijingin bad borpela on pen pau prabora kiril kudutran ladangi inda jingin ukren dan aida jingin kakak baptis yang haba riduan kakak baptis yang haba riduan kakak baptis yang haba riduan balada pitang syunget Giêsu ông bình biang về kakak baptis yang haba riduan. Giêsu khot yang di angin duai hawo duai yang paling datang Giêsu kuai ngiro angin im dari sini ya bang im dari sini gila pan ya turut yo yang sini kam ini bro gila pan penting pada blay sem itu sini bang im akan ada percaya blay main ai blay yo ban ko ini yo main duai lang ke jiruai itu ke jinsu blay yo ban kat blay yo ban ko ya main jinsu semua kerja akan naik jamin. Ini apa yang dua? Ni bro ini dua ini habisnya. Lain mana dat kami lagi jogging kotor. Ya benda itu soalnya kam. Dua dan kata jombai kenal. Lalu jangi dua. Kenapa yang boy dan masuk teman selagi jogging di sana dibagi dia sama masa. Ini dua lang ini kotor. Jing dua juga jing ayo. Di nanti dan bak jongi matran ini apa? Kerto buat doa ini jenisnya. Kedua, rabinya ibu kita kami melawan kasih ini orang yang sekali mana yang ayo bagi yang ibu kita ayo berom ini dia pun pendak sekolah siang. Asal kita tim jamai kalau sekali mari apa ini baik ini betul kesana. Kami orang ini mina ini orang pan dengan teman tempat baru. Agar kita dengan jiwa itu, jiwa itu kuat berasa. Naram tadi bambang itu. Amin. Jingai kadang Yesus Kristus pau try na kita pau pleupa. Kajia slok pati kita percaya bor kadang manusia makhu. Kini lai kita play to kini shosa akan kita yeng atrai kana. Lemro pat kita kirupu kemen sebagai dan hakilan kita ka percaya. Nado mentar bambam jenggon. Amen. Amen.